Central Committee. Okay, thank you. Central Committee. Rita Kamsapi. Alay di Vice President tu ke? Alay ni Halim. Oh, Rong ingkang sam raten ladak jigrum lo arnang ahirjumi ilitum karbi anglong iswes di makasaukan ahirjumi dolo lase lapen di mathadam tha pini ke phurki molo history along ta ladak tongpon po athema tarabasa LAMS secretary LAMS election in the joksi pini APHLC kache song lapen ke ahok ilitum hey ilitum ladak bensi ang chengpolo dak hello song zapi nang litum tarabasa area doan hulani andar doan ke ladak pensi nang pangcheng lo ke hai ang tek ladak pini ning arong pen aki hai man kidu APSLC president Sir Jai Kathar alangli aning tangsam aning tarong rat pen ladak nang chitong si ilitum ning arong pen ladak ilitum chithan chimum ponlo chipiri chipheleng ponlo lapen rat bet kipi kithi osomar Isumar, longri longpat, kaduk kawiyapan, ilitum non APSLC pensi, ilitum haipon vepo, lapen re-election kilake, dulang wedji athema, ladake BJP asorkar atuke, jangthui, chubay, lapen alang litum, kachiprak, kachipire, lapen pini, pensi tami, tapuson dirtang long lo, yala, non LAMS pen, ke haidun atumapan tami, kinam deji, tangkapin kinam deji, tang sobirta talong lo, bon si tami, ladak, ilitum, LAMS election ke hai abang pi tu ans tami mithang akai longri jing pon dia pon si alang litum chi song pon po si alang litum han man peng pi pon si apla ben alang litum han archo bon lo lasi ladak bin sumar atum ke bang sirkep hai lo laben ke suar lo song pen ladak make free tiron pi alang li hello ni ilitum suar lo song pen APSLC pen alang li hello ki hai dun cheng lo lasi longri longpat aphan kaching pon dia phan le ilitum abang putin sa tami emek prang lo lapen itum ining ching pulo lapen kachinya jakong dulu imithang adim ke imithang si hai long nang si paragraph 2 sa paragraph 7 20 paragraph so teng pulo tang te mithang adim ke mithang si election ta kordong ni mithang adim pulo te mithang adim si ilitum but ta joglong chot ni lapen ilitum si inglong a khai do an si ilitum chi pa hai long ji lasi ilitum aphan arnam herjumi bini ilitum aphan hedung arnam ni pangrong lo ki hai ang ke kaduk kawita ilitum ning ke chithete arnam aphan itum ning ting do na APSLC pa hai nang ma APSLC pa hai nang ma Jai Kathar sor pi hai nang ma longri longpat ching ho nang ma
Usumara khai pichan unang ma. Six schedule pangtang nang ma. Sorlo song pangtang nang ma. Leprik kiron pi sorlo song pen lem secretary ka hai dunde report alang lipan. Anso si anding itum ning chingduk lang nang ma. Lapen pin sumara song bang circuit ki hai dunde lem step ladak APSL si ki hai asong zapo song zapido anhan ning chingduk lang nang ma. Arna ma hirzumi itumalong karbiang long East-West di Mahasao Pit. Autonomous Council CM kahit uliram ng hang nominated MSC ng P-Ponji APSL Supen suntuk ngoy ko la solam putat nali ko ana hokro la solam putat nali pachini la ke la tum ning je re di ma de half truth bolam hai silin dil la hai lam ning je tang tum be very unnecessary la hok lo non da rat long bang de lo ajak tum ma confuse dang dun kok hai lo mene sita hok lam si ga nai mo de la si than de nang kok ko dang ka offer nang pilo hala ga rat tum chini lo teng dun de po chini lo adun thu offer nang pilo nominated MSC nang pi phan party yong si cheu no la nang tum dak council lo neta ingi po nang tum ingi rapet nang salang libang offer nang pilo labang so alam ke alang ahok kaning je pu be che admit hai nangi Bimola headed ke alang kaning je ke ang open si bisarala hak op juson lang op juson okoson pin thot mat next day laga unwanted system unwanted substance plan de lagu bangali de had nehiru hut pima kaning je hala solam nanda record do Mahatma Gandhi hut pima kaning je la solam do Abdul Kalam pilo kaning je nonda record do Samson Singh pilo do kaning je ka la record do kalima ahok lam galang chat minangi jong si ahok lam further ka chining tung lodang de alang BJP workers do alang BJP workers along si alang methang masi phone nang kolo kadak pensi loudspeaker pensi alang li depan over nang pilo Lan dagalila ahema sorda ko loudspeaker pen alang tum workers a phone pen alang le tum record do lake scrutiny arnila scrutiny lodang de 24 June early around 3 p.m. to 5 p.m. la song bong akoli tum tem long people alang lipan thera karat ke admit no he spoke alang ning jede lo kujipuno people alang non che admit aja de la si nili tum men kapat subai polam galilo raphan pamang polam balilo Rarphan chini neng busni tum than rason da taxi tum youngster tum dolan everyone mane tum youth tum political long ta career do kalim political long ta electoral politics long ta isia career mesen sesmarun ajak tum lai ta career ka sesmar tum do halai tum poang na don't make them corrupted high youth tum youngster tum fan tangka make pen independent baca pelang pen that mind baca pelang nang ni lasi duluram rong hang ke hai pan mai baca sir ladak ithelam Party Hezong Popular District Committee ASDC Youth Front ni tu ma party long non ni tum claim rapet lo athang student hutame student politics long tani tum Greater Guwahati Carbis Association long claim rapet lo ya hoklam senior lo nokbe kali kalang lake we don't run any other certificate nili ko an maghai pan chapadugun claim po donesor ang par khai ko an malang li claim ni alang li claim po la bangke tum certificate nangi pula me thanda so kumane party ka lason nang comment nang recommend dun comments nang ipudun lake we don't care at all itu make pesati ko an mado nili tum lapan claim po lasi ni tum khai pan mo claim po lapan ni tum kupini kenang ji avidak pen thang nili tum kupini alle pan ni tum thang claim po be ase andong ti ake hai non lake alang ke judicial along sidokok lo so nito mon make comments on tekelo judicial ka inside po so teng kanang jok sini tum link te po Tarabasa ang LEMS election atumi dolo asit ke kripli ang bong pen kep nilitum haider lo EPHL siatu joy kipen haider lo la pen hala ki undun de chot tunta bang kria tunta ong epic pen si alang litum ki undun de chot la de non ke nitum ninga rong lo lamang so ke hai ke nilitum EPHL siap hanya moral boost etan kanyang lo poisa le donation lak nang ipidu na teng lo alang litum dake claim na pen la so a message to ke Karbianglong district ini la pen NC Hills ta la ke lelap lo la salam la situm lamang so aphan kachisik ajir ding oela
ni tum lam che than bom chotana lang seta chisik o epin seta kar inglong ara ta tum ni tum phan APHLC atum man sinon ke kroi lap lup la election tang det pen ka je plang da mangu thoi me election hu nai kroi dun det tum non hala tum BJP hai thu det man BJP muni tum si nili tum long na dun thu ke ki un e tum long si la pu jo je athema chini det lon ni tum non ke bang yilang an ke tum hai thor po ke cheng lo ni tum ke hai la pu jo Kalau sana cara akilik ke kapre hawara doi la. Doi ji. Hawara panang tum pining pachini. lage ni tum che than bom lo lage ni tum che than bom lo along tinta ili tum ma thakrang ge man ti ing long aso tum ma thakrang ili tum share nam dun nang ji share ta renew payment nang ji la share ge do tum si election da thur long ji vote ta jok long ji la pen la alang li tum si la ration card pin ni akam an da claim ya nahi kente an ge $60 teng pulo tang te la share tin nam anta ing long so tum si la nam chot long nang ji yo alam ke la pen election anta itum ing long so si thur chot long nang ji vote ta ing long so si pi chot long nang ji Sedang mai tek mon long nang anu tum ake nang tum long nang king bedun dola se bang don krisi bo na don si don krisi ni tum long BJP pen Congress pen la pen ASDC pen nang king bedun Sedang de penap lo bukulia lems long da election doi la hala bukulia lems along election aphan nang le tum special sia song ben bang an abang pu phan si la Punjab bang dul bosar ni chini unde bokolia sisi atum sila chini ji dakta hedi la Pulonia sisi atum si dak claim ne litum Pulonia la sisi atum hansi responsibility pijak lo Ente mena tum mai meeting lo than ton re-election do nangji kunal tum batai la KAC re-election to ke dovek nangi busi ne tu che song lo la pen ka che song chot kali